hama ngesezera kwanza genda keneye kusezera oya sawa ndangora no soma ndakeneye kusoma ya none ngora nakubone désolé ndamwitije gato ndamwitije gato designer wavuze nahari okay soma Yes, allora reka ndabaramutse bakundi ba ITV nsu yakanda bayikaze mu kiganiro cacu cuno munsi nkaba nizeye ko merewe neza aho hose muherereye nkasubira kandi nkabaramutsa nkababwira ko ndabakunda cyane hama nkuko bisanzwe nkaba nari nje nyene ndi kumwe n'umu invité ari un peu spécial nje nifite abamfite bari spécial murabizi mu invité akaba atarundi numwe mu basore bariko barakora ibintu vyiza pana bariko barakora akora ibintu vyiza de nature ebada ndaco mfise vuga ariko mandanye mudukurikirana mumenye byinshi byerekeho turi kumwe no mubabwira sindiko yo kwibwira idono reka duhikaze umushitsi wacu kaza Wiz Designer Pondiso yeah wagwan what's up my people it's your boy Wiz Designer aka African Badman wagwan yes turi kumwe na Wiz Designer ko muvyumva yindi ebana ego ni sawa none bro fresh ndashima Rabuki. Kananje nakura mumeze neza. Yapa ba fresh ready yose ebad. Nabuze na poudre. Ego hama wizi. Jewe bon ikintu cyane navuga ati uyu muhungu nonse opportunité ngavugana nawe opportunité ya noherako. Inspiration yawe kuko niwambwira ko uvyuka mu gatondo gato tangura kwandika no urafise ujya mu mwaraye muvugana night yap kunda kuba but inspiration iraza sometimes ndikunda kumba kugura ngiye muri studio numvise beach tunumva shaka kwandika cyangwa kuririmba ariko kenshi ibintu byo kwandika ndi muhira navyo biba bishikira kenshi bishikira ndi muri studio numvise beach ngiye moya ko sinzi nge capta feelings zo kuririmba ningoga usanga nabigiyemo en fait njeje birananiye gutahura kuko ujuririmba afite amaso no genre ni bintu bigoye kumva en fait ya umva menga nyine arahari si tumuzi ariko menga arahari afu sasa no musi naje nakije kindavuga ebana nje ndahava mumbwiye Wait, sasa wait. No kuririmba samaso bon. Kwanza ijya ndirimbo nayikoze na umukobwa mu bisanzwe nari mfise dukundana. Ko na sinzi ngene byangiyemo tu naririmba kuko nubanye nshaka kuririmba indirimbo nyaminga ko ndirimbo ijya ndimo nabanze kwitegura kirikare. Ni indirimbo nanditse nafatiye umwanya for real. Ndibaza umunsi duhura na iBreeze ko tarabana amusharamu dutangura gukora beats mu ijoro ari saa 6 z'ijoro gira record ya masaha nyene twagiye kujyamo ni ndibaza ari saa ngapi z'ijoro saa 10 4 ndi matebuke ya amasaha ngayo nuto twagiye kujyamo so ijya ndimbo nayanditse kuva kera ariko sinayanditse niweza ngo ati umuntu dukundana cyangwa kwa dukano nasitwandika gusa romantic song to ya none ko tudi benshi mu nango babigoranye genre ndazi birakwama ahantu bitegeza gukwama ariko uko twabonye Wiz yaje ebana ahagaze bien bon yoba wakoresha iki yoba ari uko wajyamye izo 4h du matin ndazi no urazi anyone so nashaka kuvuga ni uri umuntu wese afite setting mind uko yabiteguye cyangwa setting plans avuga ati je plans zanjye ndazitegura ukuzo cuku so ni ibintu nafatiye umwanya before ndavuga ati kamanze nshinga ndondera ibi maze kugira uko amame umva nabanze ko nza kwiyubaka mu bisanzwe ndarondera contacts z'ahantu ndirimbo ushaka guca promoters bashaka promotika song yanje ndaronda account zanjye ndazigira kwanza public
je baza yuko maze kuba nkuko nta kibuza cyo tuma uso indirimbo nziza ngo nireke kugenda. Yeah, Wiz Designer tuvyurire abariko baradukurikirana mbona umenga bariko barasinzira bavyure buke buke. Ah? Ni wowe mutima uravumba kibirenge kibasumba erega ndimo naragwisanzemo ni wowe unwazitiro ryanje nyereka emotion yuko nkunda nagifofoye maze nkwiratireho oh baby yeah erega ni wewe ufite ijambo mu mutima wanje erega ni wewe oh my god ukibandanya na Yeah, Wiz Designer ko tumaze hafi 2 ou 3 mois tutakumva. Bon, hapana tutakumva. Genre tukubona mu ma collab. Ya, aho gaciro ko bagatewe ni iki? Canke twoba turindiye iki inyuma y'iyo silence? so Jenny baza yuko narabazani barigeze kumbwira ati ukwiye gukora n'abandi kugira ufasha abandi bisanzwe rero naguma nkorana n'aba artist banze umwe nakoranye ni Nuzia wenyine n'indi baza Nuzia Mona Ward niwe twakoranye ariko abandi bakoze ama featuring Narven abandi bari bo hanze muri Congo bajya batipe ba The Power Team amwe na ndi mtipe twa Mosby umva umuntu afashe safari aje avuye muri Congo zariya za Goma kushikino urumva ko ari ikintu kitoroshe so tuvuganye kwanza tufatira umwanya izi collaborations maze zivemo dutegura ikibacu ibyo wacu cyangwa ibyo nshobora gusohora muri African Badman gatimwe wanje bimaze gutunganya bimwe turimo kuko nitosora uko indirimbo amakazana featuring tugo turacanganya abantu so ikintu turakiya kanza umwanya kugira ibintu bigende bien hama je nari bon nagomba ndakubaze Wiz Designer yavuye he tutaramwumva muri Nyaminga tutaramwumva byagenze gute iyo question sindi kwitahura bien aho nabaye umva commencement kuko navyutse un matin utuvuga bon reka nandike reka ndirimbe no so Jenny baza yuko ugomba vuge bio yanje okay ibintu bimeze uko okay Wiz Designer je navukiye mu Kanyosha but sinza ndasubira ndaba mu Kinama ariko naje kugira kuba imyaka yanje myinshi nabaye kenshi bashaka kuvuga ni mu Kamenge ni nko muhira cyane mu bisanzwe ndiga ndaja mu bintu bya music ndacanye mu bintu byinshi bya football biki ariko ndafata umwanzuro wo gufata music so music ndayibusaho ndayifatira umwanya ndavuga ati one day cyangwa friend of naje nsoshaka gushika ahantu kanaka so bijya byose nabanze kubishira muri plan ndavuga ati kandi bitegura uko burya buri kintu cyose gisaba gusa mu mutwe nakundi ngo wizaragara ndi yavuze turavyumva ngo wizaragara nagaye gusa muri good morning anyamvuze ati nanje ndagara mu bajama is about to ujyamo shaka kuvuga no mu ex mu good morning hama uduha umuco gato kuri ambassade y'abakongomani hari ukuntu umenga bagufashe nabi genre ibintu na muco twaronse na cyane kuri ivyo bintu twasaba mutubwiye ko byagenze genre ibintu bimeze uko en fait urazi iyo umaze gukora ikintu kigakundwa n'abantu bashaka gusubiza inyuma ariko jewe nibaza yuko ambassade y'abakongomani naragiyeyo tangurane nimwe yabaye gusa ikibazo cyabaye nuko gusa nashise nacerewe bivanye n'imodoka ikibazo cyari cyatubanye cy'imodoka kuko hari ambutiyage kandi abapolisi baraduhagarika umwanya uragenda turefatira umwanya twabwiye ati dushitse rero mva bari bamaze gushavura kuko amasaha ya show guheza yari yageze mugabo nsigaje nka 30 minutes canke 25 minutes kugira show iye abanyeshuri baragumuka bavuga ati nitushobora kuvanga tubonye Wiz Designer ndagenda hajya
ugiye mutiparaza ashaka gushwana mugabo nuko gusaba cyo babikaruma ari kubera ishavu yiwe abona yuko abakuru abamukurira nawe bava bamushwanira ibintu nk'ivyo narabitahuye mugabo toce tubivugana neza mandagenderagira show ndabasaba pardon nari naciye mu bintu kanaka ariko nta bintu byo gushwanira iki byabaye kuko n'ubuheruka bwo ngaho show iya musi wa independence yabo bace basubira baramamagara kandi ego hama Wiz Designer uduho muco gato eske DJ Fana aracagufise bon Fana aramfasha support yiwe nk'impanuro ibintu kanaka ushobora guca ibintu ushobora gucamo aramfasha kuko n'umuntu ushaka kuvuga ati nimba ndi ngana wenyine ari ikintu yashize mu kuboko kwiwiwe siwe wenyine ni benshi cyane barabamfasha ego hama DJ Kiss Baroteri na Saidonya kaba bavugiye iki kuri Wiz Designer bajya bose na Janviero n'abantu barabamfasha sometimes ibikorwa byanje bigira biguma bigenda kuri kandi ndabashimiye cyane merci beaucoup shimira n'undi nyine ari ngaha yitwa Simplice amfasha cyane nawe nyine hama twitege ryari Wiz Designer tumwitegurire ryari adutambishe basi reka ndabivuga uko narashize hanze cover yanje attention ngiye marayibonye over no miss Mickey I think like the shooting when I will get time trying to when umunsi tuzobona yuko hageze ko dusohora because turagira ikintu mugabo dufite target yano kuma twishika so anytime turashaka ku dropping song kuko ibintu byose biri tayari hama woba uri kurategura canke ufite deja ama collabo international bijya byose urumva bisaba budget kandi collabo international uyikora nukora collabo ngo enje ndayibika muri disk yanje cyangwa ndayibike muri laptop yanje cyangwa ndayishire ku YouTube ariko banza kurondera kwanza connection y'abantu bari international kandi bashaka promoting their song kuko ubushaka budget wakoresheje nawe igaruke kijya bisfata kandi bisaba budget kugira bigukura ngaye gusaba muri ico gihugu urumva imisi zomara ibyo zofungura amahera zokoresha mu video audios abantu zokenera amahera twakudukwa ari ibintu byinshi bisaba kwihangana no gushaka bugufi kwanza no kwitonda mu byo uri kurakora cause buri kintu cyose gifite gahunda yawe okay reka tubashimire bakundi ba ATV kwa dukurikiranye bose ama Wiz Designer agira cyababwiye ndishaka kuvuga yuko ndabashimire cyane kwa manetika kuza hano muhira tugakora interview kwa mafashe long distance musikanga so ndabashimira amashimira na television babandanye bakurikirana no television ugire subscribe ngaho hasi ugire share comments ikiganiro cyose kizoba gica ngaho zo wambere ukiraba so then ugire follow kuri Instagram yanje ni to Wiz Designer TikTok YouTube byose page zanjye za Facebook ni Wiz Designer ushobora kumfollowing hano karonka ibikorwa byanje hose ego mandanye mu following Wiz Designer katubajimire bakundi ba ATV dusira kandi kubabwira à la prochaine mandanye mudukurikirana abamaze kufyonda kuri subscribe ndabakunda abatarafyonda nabo murindi yikigasha ndabashimire twari kumwe na Wiz Designer ego ndabashimiye à la prochaine ndabakunda ciao ciao